hohle mo leng teng ke re ba le rona tsena ka jeno nano la pele e ja Serati mme o ntse o tseba hore le wena o ntse o na le monyetla wa ho ba teng nanong lena selemong sena sa 2025 hore re tlo batlela lerato la pelo ya hao motho ana tla tlisa thabo le lerato pelong ya hao tla sedila pelo ena ya hao ha monate ka sena ka jeno re ka mona ka Lancers Inn ka mona ka moo ba bang ba ileng ba re bitsa hore re tlo ba batlela marato a pelo tsa bona etsa ho Sesotho ho pelo e ja Serati get a partner Moi ha jwale re na le ausi ha utlwana ausi ke ausi mang gona ena tsena ka jeno so se lebetseng nano la pelo ja Serati ke sefeng tumela ausi Tumela mme ntlana phawana e ka go le mo di 10 ke nne ka lentswe lena le bonolonyana okay ke ausi mang ke ausi Motsisi Mokonyana o tswa ka ausi ke dula ha Shidile hatso tsena ka jeno wena o bewa ke ntlana la pelo ja Serati ke tlile mona o tlo batla motho a tlang rata a tlang hlokomela a sebetsang a kenang kereke o kena kereke wena wa sebetsa jwale he go bolelle o motho wa kila nyalwa kapo ha o so nyalwe na o na le bana he bana le bana o na le ba bakae ha ke so nyalwe but ke sebetsa ntse ke sebetsa mo kitchen so no a ke so thole mosebetsi ha o so nyalwe o na le bana o na le bana bakae a le mo ngwana ka ba moshanyana ke moshanyana jwale o batla motho a jwang ke a utlwa hore o batla motho a tla o hlokomela o batla ntate ya jwang mohloma le motse ka e fihlela tse kae 25 to 30 a sembohala bonolo jwale ka nna kana wena o itse o le mo ke 23 a se fela ke ya le ka re tenyana ha di the e se le nako sena motho e fila ba le motho ai ke tshepa ho tsa sena ka jeno motho o fileng yena taba tsa ho le yena di tla tsamahantle mme le wena tla ke tse fumana e ka le bona o di beile jwalo ausi a o tlo utlwa gona motho e re mfumanetseng yena taba tsa hae o tlo di beya jwang lena o tlo re ke eng sena se mo tlisang ho pelo ja Serati mohi a buti le yena o sale teng ha go utlwa gona a buti ke buti mang le gona yena se sena ka jeno lano la pelo ja Serati bewa ke tumela buti anda pelawan ke teng le tsela ha ale bicara ka kena kana la ngatana kana lo le mo di kena le 25 years 25 ke eng so di sang pelo ja Serati yo random I can say kitile mo ga bata like mteng ga dulan le na go dulan le o zo fo dula le mo I get okay benda like anga sipulu le lo mo ya okay a kumpulele he o motho a kila nyala pele o kila nyala have you ever been married ha so nyala o na le bana ke na le ngwana le mo a le mo di o na le selemo le kgwedi 6 no hai kwa sala ya Gauteng I think ke ma e banele sa nyala afi yeah okay all right mpulele he motho o batlang o batla motho wa mofuta o fe motho wa jwang it's like ngara mte bana like o tlo khona go nkulisisa a khona o hlokomela ntana ya ka cause na like full time ya ke phelo mo gae ke bile ke le mosebetsing so ngara ka ntlo so mama o ka re wa trafe ke nteo o hana butse ngwana ho le mo di 1 year 6 months jelo kwena a setse le ngwana o nantsa setsela mama but then no ke tlile ha o setsela setse le so o batla motho o tla dula le yena a tla ebe le yena o dilo hodisa ngwana ya tla o hlokomela lelapa ha wena o le siyo okay o batla motho wa mofuta for just ntho ke mohlomong motho wa mo sheba hona o batla what type of a person to get like so I can say active ngare but then like mtum nice so mshapo like yeah all right okay ai he hona le motho sentse go lokisitse yena ke sapa go wena le yena taba tsa hao le yena di tla sama hantle okay ana thata
o di beile jwalo he mogetsa o Sesotho tlo bona hona ha ba dijong mmoho ba tla buisana le jwang le gona ba tla dumellana jwang kapo taba tsa bona di tla tsamaya jwang. Dumela ntate. Ka lebitso ke Ausmthisi Mokominyane. Ke dula ha Shedile ha tsona. Then ke sa tefe wa ya habi so. Ya pela sekolo sa Academy. Yeah. Okay, sharp. And now I can say I would because of like it's all on Ponelen. I would take an longer time, but then not yet. When I'm new to go like a go at least like serious. Yeah. Okay. I'd say, but then I can say like when no me when okakona o hlokomela lapo o ka khona ba le motse so like o ka khona like Ke ka khona ho hlokomela to be. ke lento ona le bana Ke na ngwana iwan. ona iwan ona ba One madipedi. ona ba okay. So negative because like I come to pelangale I full time okay sharp like since ke batla motho okay le tse ke fitlile mo pelo ya sarate I think like mtebane ke tlo mthola mo ke mtebane like o tlo khona ba straight because of like no majajinga ha o sana batho straight ke tse o bona tabena Nete. Right. So when it was straight to khona ba lo Ke straight ya tsena ke bona motho le straight. I want to tell straight. Okay, Lord, I guess straight you can be always straight. Ke tla ba straight but ke tla keep gore ke nne go. Oh. Because I say mthailo ha ke lo match up. Oh, okay. Oh. But then I think I can say how old are you? Because you look like 23. 23. Madam Nila, I won't say 23. Ke 23. Like serious. Okay, more I should tell you like the really waran kanal na ko wani sete like ginalo na gitse video. Ko pa bo tsona na na. Ya ke no ngwana. Ana le sele mo le 46. Ke ngwana na ka petse Ke moshana. Okay. I think like modimo bless it because like banana ba sukudisa. I get all you answer but ba sukudisa musha. Yeah, bona ba sukudisa. Thank you. Yeah, no so. Ya like it's all no ka khona mpoma ku ba ona. Motho ke nang ke a simbohale because ke tsaba motho ngomanya. Yeah, karega na I got the well shana. Karega nga think like sale ke ya na le uma. Garuma. Ya ka ta ke karega ni 12 years. The thing is still adore you so yeah. But then karega na ke jo. Okay. Ana ke mokoma. Okay. Mose. Alena ke bone ka ba be di something la go re ke na ke se ba be ang ke ntwe ya. Yelo la ngani sa bona. Ke Ke re warning sa bona. ha ke tsamaye ka yona. Atama ga. Mara thoza ma ga tsona full time ba ba ke na ke re ke tsonga full time. Ba phela ba di ile mo. Anna Ba re ke di bad shape ba ta. na ke be. Ai be. Ke bintu. Okay. Okay, es na ke tse la ke. Ya pele ya ora ke motho a phelang ke le teng full time around there. So as no ga batla mte bana la ka ba ke ka mme wa ka le
le ngwana wa ka cause like ka marata jo cause of like I get gore ba ya tlamtlogela like gore ona na ga nne but then nna ka gore kwa ka like ke I feel that gore ka marata so I got them tebana ka msugudisa o ba ka sugudisa mama o ba like gona ntse jalo. Okay, o kile wa nyala? Actually, Okay. na go tla like kala bone ke ba di tlisetso ya gore like ga nyala ke tse gore kopana le batho ba bang ke tse gore ngara ba jwa so la mo be ke na gana maybe ke tla tsela mthebane like a ka kgona ba le kelello ke nang le yona. Okay. Wena o le modi? Ke na le 25 no so. Okay. But then you look like you're my sister. Ai, ka nna wa ke mmele. I want to like you know like it's really but then I can check out this but then anyway I go into tata. Okay, ana ke so nyama. Ke so nyama. Abanya. Hello o tla o nunze mi tsenna nga chola ka bongare. Ka nna o ne ko emetse. Okay. Yeah. Sia fela o tshwara modimo wa Afrika ka re bare modimo wa Afrika tso. Yeah. Lo ga la wa ga ela. So then when I go I will do man like yeah I will do le bona. Tula le mme wa ka. Yeah. So no so I will more like ngaro wa tseba roka. Oh no itsela ka ro so na le pasa ngare passport ko so like ngare mthana le 18 years ya. Ni ke so be le tsona ni ke so di. No so di tse. Yeah. Okay. Mara ke no busha la ka ro selo mo lo ka nna bo jetse fela ka. Mara at least I'm with this I don't know sina tata because like sometimes there's a lot about tawana ditaba bana tawa so. Yo na taba. So. Well, Luis so. Okay, es que tal vez o se va yo. Lo kopana lo ena ni bile ga ranga bana la go ngata ke na lo ena so a ke tse gore nka e ke tsa go but then ke feel na go re ka bate. Ka ro tsoze. Let's continue. I got to do mutara pela. Mutagera ke go borra pele di tse ya re gona o ja. Awo. Araga se yero sara pela. Ke la like Kopo ga pele. Kopo ga pele. Ke rapela yo nna go itse ga ke ile le go mnya kwa teng mo shebile ka ke tse. Ana ke shy. O shy. Yeah. Joan so cause of no so o ka sara o shy. Kannete ke shy. How so? Kannete shy ha holo fe. Mara nda wala shy kereke. It's that cause of like I was so gonna kereke like serious. Kone nna go ba no motlo ba ngwisha. Yeah, but I guess so rapele as like ke rapela le batho. Elo gona o sa kala ba kereke kona kwa ro kena kereke o sa kala kereke jo na la bile ba. Oh yeah. Oh para ngwa tsi di tsi nga sa le ke after 5 years. Ka ke tlo ra ga. Ngo like o ga ngano pela ke di tse so wa khona di apa. Yeah. Yo na to lo angkala bala ke pizza ke ka ba ke aba ke mana Ha ke kenya. wai Ka ke kenya ko sa ke twa se bisa. msiji mana la wazi Okay. kire msiji mana la wazi Ko ba ke twa se bisa tsa nna mana so wa ke tsotelo wa ke. ana ke ro ke ntse mana la ta flowe masimo khosa kwa he una di jarete o tlamela o itse busha
mare not full time go boreregile mosha a ke nna tsa ntho tsa ke tse bo di etsa tseo yang ha ka nne tha ke tse bo ya masimong a ke tse bo pheha ka ntle jale nna nkare kwa gae o ehlile ba ke batho bane ba bontate ba lemang le bomme jale o tlo sebetsa ba ke tla batla motho ke tla sheba na ho etswang ke teng no da ithuta okay ai ne flopo jo lo gona o itse yo monna ke tsena tla no bona pele mare tseo kao fela tseo a se baneng di a sebedisa like nna ke batla motho bane o tla kgona go tlhokomela semolo sa ka onbuša tseo tse ngata-ngata tseo ga ke daka sone okay wena o dula le mme ka kwa gae ke dula le maoledi le lenkgono wa ka ke bona fela batho kutang le bana o dula nkafe nka le ngwana ko gae bare ke chatang ke dula kwala bata na le ntho ngwe bare ke kongwe ke tse gore wa tsebana ka mosaidi ka ntle bare ke kongwe ha ke tsebe but ke go kwa go tshuya yeah lo ga ntla motho a tsamaya a tsa ke ratwa tsamaya yeah ga re nna ke bua le tsela je tšeo tsebe ga ke rate motho a rata go tsamaya na le bagotsi cause ke na bona like what kind of bagotsi so ga se nka le bonela mogotsi ele goreng kwa street wa from le sa gola until kore like nka baka ga until le mobu a etsa iteng taba bonyana ga le buane ke batle batho ba bangata yeah why ba bangata ba etsa ko ba go tse ba diela so ga ba le bangata ke bone ba diela haholo cause ko tle ba o itse di-shipping whatever stuff yeah hape ba ke rata motho a ratang batho a ratang jalo yeah a o kare nna ke rata go ya ka mogala o tshwafetseng ke rata motho a ratang jala yo o itsang like motho a ratang jalo cause okay shapo nkare batho ba nwang jala ba ngusha ba somehow but then ka gore na o rata motho a ratang jala jwang wa bonwang straight kapo a ba rata ya ha o nwa jala but o bonwella hae ya ke batla motho a dula a na le nako le nna ke tseba ha ile mosetsing a se ka tla bosibu ya okay ka utlwa o kgona go tlhokomela monna mare nna ka gore okay shapo nna nkare a ke dule mo gae ko betsitse kare yala ya kare ke le mo ke leng teng wa fumana le gore ke ile gana mo cause a ke le mo gae teng ke tlo kgona go fa nako kere ga ke le sekong like o kgona ba le nkare keng ga motho a bulelang yo ke bulela yo ena haholo jwang okay ya wena o sebetsang o sebetsang nkare ke rekisa ka na thaveneng kwa Limpopo ke rekisa go la ko a ne ke go laela okay nna ne ntse ke le bo makitšheneng ka hlatswa di-washing episode la ka Gauteng ba bana moae ya ke la ya but ne ke felletse Feesburg ke ragane o la ka Gauteng ke ra ela go yala o ka nna nsia o tshwana le someone nka fisiye ya o sure ka tabe buang kapa bana ba buela fela ke sure ke sure a re ke tla e check-a ke tla bona gore ke nnete
Good number. Starting from nowhere to a movie check or it low and net now. Because of like Garamolo, I ran off like a sort of 6 and go in a lot of wood at Lamoya. So you had a nuggets over like in 2000 and I get in net now. I'll take one net. Okay. Yeah. Yeah. I like it. I got a little thing what is a movie like it already. I got a papa. Mohi a o se le buti ba bile dijong mo ha o tlona ho ya ka buti ena bone taba tsa bona di tsamaile jwang le jele jwang lenses in o tlile le tshwara jwang ka dijo Yeah, ish. They like ngara ke tso re bitsa nga sekgowa ke delicious. Yeah. okay so le bile le nako ya hao le ausi le buile dintho di tsamaile jwang Ngara di tsamaile hantle kere e la le go motho a kere ba go kena go nyana o na le yena o kgona go bona gore na ntse se ba nang o buile ka nnete ke nnete but ke eng e ratileng ka yona what is that you actually liked about it ngare kora a se batho ba ba wa bya ka moralo tshwafo ba o no a ke tsoro mo bushana a se batho ba mo kutlo mo so e ba se budisa ha o no wena nna ngare ke ano mara a ke ba tlulela le motho a ile go ke no le okay ha bona mo bontse ba nona le diphoso o bona ekare ke o no itse go batla motho a tla kgona gore a dule hae a hlokomele le ngwana hao a tshwara lelapa hantle ha o mo sheba bona ka ke motho a tla kgona ho etsa dintho tseo ya nka go tla kgona go di etsa mara a ke tsebe gore yena gore o tla e tla ga nako e ntse ya o tla di kgona na kapo di tla mo hlola na tse ding tsa tsona. All right, but at the end of the day when o bona ka motho yo ke motho o ka batlang gore o phele le yena e be mosadi wa hao a ke ha ke ha o batla stay together a ke stay together ka o bona ka ke motho o tla phela le yena Ma o ka phela le yena right ya ke tlo utlwana o sena o tlo jale re na le ausi ha o tlona ausi ena o tla o a re taba tsa bona o bonditsa maile jwang la buti le jele jwang Ke jela monate. o di lebile dijong le ya buti o bone ka taba tsa hao le ena di tsamaile Ke bone di tsamaile hantle mme le ntho tse ngata ke utlwe ke di rata ka ena. ke eng eo utlwile o e rata ka ena o mpolelle o tsietse ngata ko mpolelle tse pedi fela Kore o batla motho a tla tlhokomela lelapa a tla tshwara bana ba hae hantle. hana o le bo di-23 wena o bona ekare o boemong ba o ka kgona go tlhokomela lelapa o so le ready Ke ready. okay and ke eng gape e so se ratile so ntho tse ya pele ya bobedi Kuba o itse ha rate ba kgotsi. jalo utlwa le ena motho o ka thabela go dulelele okay jale o ko mpolelle go ya ka wena o ka re ntho go lengwe no e batla se sena ka jeno go pelo ja serati o e fumane o bona ka kena motho wa hao yena o ya yena kena motho wa ka ena wena o tloa go ready go ka wa hlokomela ngwana le hore ngwane o mo hodise jwalo ka wa hao ka matsama o ready hore o nyalane le ena e be monna hao le hodise ngwana le tele lapa mo a se ke le boela ka nnete ke tshepa mo wena modimo tla le fona le fatsa taba tsa lona di tla tsama hantle Ke a leboha. ke a leboha ba di ba ile jwalo ho pelo e ja serati mo yo bile jwalo se sena ka jeno nano la hao la pelo e ja serati ha ne re le ka bona ka lenses in mme ho pola he wena ntse le monyetleng wa hore o ka tla lenaneo la pelo e ja serati wa go batlele lerato la pelo ya hao ka re tshwara ka mohala ka potla le sesa rona LNBS kapa wa ya Facebook page ya rona wa re bolella bona o batla motho ya jwang re tsa o bona go batlela lerato la pelo ya hao ke re ba tlile mona pele ha re go kana nako e tla mo pelo ya serati get